Ner malaken yam kana diala content barwani lingwa seme kanwa TV channel anda mandu ne chankosnyak agore jenwo bana mandana ci togre which ka bentiu gwase ci kwera la governor ala Riek BM top justice Riek BM top ana ka shop dere which ka bentiu me ci toga jen gorman wo banwa ya kel gwase me kan kono ni ami jiram jidit kanwa TV gore jenwo jin der channel der je support der subscribe kle notification bell der je twain ko mi take lar mi bare da shwa mala shuba gwaz dana titen amen ban lar gwaz me Riek mi chitwo kare ga ma to ga chenge dan e shup ke justice Riek BM top ala governor no karo mi cha kun gwaz me ko gore jan wo baje ladje ka do dan chitwo ka je shala do ne na sha nuer mi la police ramle la police officer Ray wish ka bintiu cha jenak a ditch ka shop kwar ke governor justice Riek BM top ray which ka bintiu ano ka changa this ke ka Friday ka shop de ray which ka bintiu agenda na gorno bar nyu akel en larame ban do bana tuoga ke je bana jeling ano wunwer na mo police mo na ka je dia ditch ngay kono no dejmenak police there are really serious dong de tekeriek dong da arami mo dong tiken ga kam ki ngum le ro de ko ne charan cha de nak bang ko riega toge ka chop governor ka re which ka bentiu ka unity state gwazame men bana kulaling ngay kono gwanwo unity state governor justice Riek BM top gente ore wiki jupa dio je cha jenya mat sho kula lo jok gwaze dane cha jacob luire which ka bentiu no gwade kwa jele lip ko jene dial ngai kone lip ko je gwaz danen be nyurten ka benere which ko cha jen no lur ne ke je ni kone no ka je ala je which no wan gwaz mo cha police ni chakala wichar lo cherma la kwerla be dong ba kwer ba jelor no ko gorga jenwo ba kwer ba jelor gwa chwa police ne tungwan chwa chula wichar gwa samo ka jen Friday mo chotoko shi police kel milaram kel ka South Sudan opposition alliance kaswa so chaling agwa South Sudan opposition alliance alaswa ano kule la ramkel ka kemla ditch an changamo wa shwe police shwe jenak wa baraneja chiram dana unity state information minister engineer Gadwich Bipal both jome chajalat ke Sunday no chirega me chatogre wike binti town ka korke me cha governor cha jelor ne dial ne ke chobde wiri ne alen wenamo kurup kona county chwa chu lor en gwazmo chu toko chiral chetwok chwa police officer chwa chu nak nana chala do ne ka kor gwaze dane chireke twoga je ka kwi police ko manana sha nak man la nuer wa kan die wajen wo chiga tikaral matot wajen jelle en police wa kap ko je chong anedi kon la de ni kon de ni ka radical long dong che dong tiken ga kam kana rammo mo ka jowdana shalat ke je ko do badana chi mo je to ko je ko teram mi mo de police nek bang ka let ken kel ka lor ken en kwere kelo wa ngwazamo a dispute happened when the deceased policeman told the army man to stop moving around because the governor was about to arrive. Ala police ko kan chaga deploy chaga re wicharan gwasmo chutoko sheteke jen deje moram kel kaswa wa chu jal joga jen wo jin chu jal ko chu kwarje tyaka chobre which chu jal so na mo let she de tika agreement ko kan police ni cha kam long gwasmo wa na mo chu no
and police me ko jantin wana mo ganga kalip kan kwar ci ponen ande jana kwala jogono jin chuchu ngwa mo ko kwar baben ci man dong la rana jogono please chuchu ngwa mo jene kwar beni no kalip ko kwar ne dial wache ce chugak gag de churin chwa jien choro do mo kamach enana kalunde jok chuchu baru de la police on so che won wer kana mo che chunak and I believe dio je kan wer kan dial no dio je kan wer kan dial ka jo chalat gwasame sho police we chunak gwasamo ka chwa chu cap security antama wa chaje yen ke military barrack a chajo mo chaje kwen minister bipal ano cha police officer chaje nak kanega dej chala no police mo baje nang lo yena bajo te ka ngot ka baje yen ka ngot kare ga dana chalat no te ga jo mo chalat gwasame Dr. Riek Kwang Ramola, the program coordinator which in winimi coordinator of Street Children Care Initiative waram kel ke civil society ana cha jo mo cha jala no chiriek mo cha tuok ka chikana condemn chikana ladno man chalat a ditch chemogwa ano dong de ran de police de jena ke chang dar kanang mi sure lot ka gang ne ken dang raw dong de je palwe boni ki dong mi ram mo dong che gu jeno cha jala je ke de kan mai ka baranak so nyu the gen wo ray which in winami tele security marong medine dangro to ganga kwer ko kan dial ganga ni kwer kelo no ko dong da jena baran be jonek ka dom dong gwi gen wo chaje la de jekten ka jogon jeno jin wo rodu wor kwichar ki wo chungni nene ko ken police ni gwas mo teken ka lwang ma sha kam ke in a state cho je lok yo gor no be maide be jokan ano kana ka police so jenta dan le rode ngai kone ani siang de ni tika taradin so me sia mutot sia gwajine yene dech bayne min be goro no be jumo karek so jen lat de ni so mo go de ran de jine careful long jira mo muraji ke dech ko de ni siang ken tika ka trauma you know so ramte de chwa kejo ka dong laran jidwor bu chu wona jin you know we ran we je mo karek we je nak so na me alarm bej ko dong de nuar de gori na ko I believe two of them ka wunen nuare ka jo dana chalat gwasame cha chu yen ba jana ka kot ka ba jo lu kare ga dana chalat jo me gor jen wode jinwa ye kel a jere ga dana chodo lat re wichin winami ka bentiu ka chop governor justice Riek top re which ka unity state ka bentiu ala re we de marwaja jana mo gor mo de nywa ye kel ano so riga mere jito ngai kono no te gre rodien mi chor lad bam gor de nywa ye kel ka ring mi jito ka pani jar ano no gor jeno be nywa ka ye kel ka ler rodien beben jo mashallah de no si jang ki dech dunkir mi yadit SSPDF chicken gunship chicken a jak re which ka pani jar ka chala no ken shi ga na book ngoda goro jeno baro antin konto ba kon goro yo machaka jekan den ba kanong ya jenjo dana gode nywa ye kel ene biatika mal bye bye